Okay, hi tlhela ka kokwani chauke. Kokwani chauke, a ni te mi nga vi generous ngopfu. The reason why I'm saying you must not be too much generous. Gaza loko swilo swi nga fambi kahle, it will be over you. I know, na swi tiva me. I'm not saying you should not help. Ni kombela mi pfuna la swi bohaka ku pfuna cause vanhu va ka Gaza la ku dyeriwaka va ku laha ngopfu. Mi ta kuma se n'wana n'wana tsati ndla chomi ya n'wina simply because la ku benefita. And mi nge yi koti Gaza, vanhu va tele ngo lava hluphekaka laha handle. You can help la swi bohaka ku mi fane mi pfuna kona. Mara swilo swa ku munhu mi n'wi pfunela ku ya fanele masiku a dya ice cream. Humani ka swilo sweswo. Mi ta vaviseka. Mi ta vaviseka kokwani chauke. Ni tivi xikhwama xa n'wina, but lexi ni nga mi byelaka xona kokwani chauke. Don't be too much generous. Vanhu va ka Gaza va tshama va ri kombeni ti-problem. Mi ta sungula kuma ti-inbox, ni loveriwe mhani ni ri ni vana vangani. Van'wani futhi na va lava mi twa ngaku va twa ngaku maybe va kwala ka level yaliya. Va lava twa ngaku va le ka level yaliya, mi twa ngaku maybe va fanele va mi dumisa, va ta va kombela va nga heti. Va philani, tshama ri ku kombeleni, a n'wi tivi munghana mi a ni n'wi tumbeteli yena. Se loko a lava ku beja i fanele a fonela n'wehe mi titwa nandzi mi ku le hi 1000. Mindlwana a hetanyana 2 weeks a kombela 1000. No. Kokwani chauke, mi hunguta ku va generous. Va ka Malwandla lifestyle va ku hi khensile ku khensa mina swo tala swi le ndleleni, vanhu va swi vonile swa proper.